Nako ke a bosupa we so retla go yana ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone se ke dikgang tsa Botswana television tsa nako ya bosupa a re pele re bone ditlhogo. Khaisano ya Choppies Big Birthday Bonanza ikaiwa ina le seabe mo go fediseng lehuma mo lefatsheng leno. Balemi ba masimo a Mosesedi ba supa ba sa solofela thobo e kgatisang monongwaga. Lebala la metshameko la motse wa Kanye le simolotse go agiwa. Fetšhiša tšhogonyane ke yora nlang ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya nthamothisa tatona re selang batsogwane a re kgaisano ya marekisetso Choppies ya Choppies Big Birthday Bonanza e tsamaisana le maiteko a puso a go itlama go inola batho ba lefatshe leno mo lehumeng le le tseneletseng ka mananeo a farologaneng a tlhabololo matshelo fa a beela mme dimpho ra basimane mpho ya koloi ya Mercedes Benz e a e gapile mo kgaisanong eo mo boemong jwa marekisetso a Choppies mothusa tatona go itlhile makalana a dikhamphani tse di ikemetseng go tsaya seabe mo go ka methale ya go tlhabolola itsholelo ya Batswana a rutle pego ka Peter Batsalelwa. Dimpho ra basimane go tswang kwa motseng wa Molapo a Bojang yo a ntseng a itshetsa ka go rekisa jaaka na gatoga go ipelela mpho ya koloi ya modiro wa Mercedes Benz morago ga go tsena kgaisano ya khupele ya marekisetso a Choppies a re jaanong botshelo jwa gagwe bo a go fetoga go menagane ka jaana a bone se se tla mo thusang go atolosa kgwebo potlana ya gagwe. Go tlopisetsa tota mo se mausu ya ntse ke nna ke itshelela ka go itlhagolela mo dijarateng tsa batho ke oketsa stoko modimo ke mo leboga go menagane go ba ntile mpho e kana. Mothusa tautona re selang batsogwane a re fa dikhamphani tse di kemetseng ka nosi ka go farologana di ka ema ka dinao matshelo a batho ba lefatshe leno a ka fetoga fela thata. As government, we are trying our level best to improve the lives of Botswana through many programs as witnessed by those outlined in the latest budget speech. We are therefore grateful for the private sector, especially companies like Choppies, who equally do their part to take their profits and turn them into life improving poverty eradication programs that complement our efforts as government. And over these years, through our value creation and shared value concepts, we could change many lives and we could add value to our society. Fenyi ba bangwe mo kgaisanong eo e mo ngwaga wa bo masomamabedi e ntse le teng fa e sale e simolola ka ngwaga wa 2003 ba akaretsa bafenyi ba batlhano ba dikoloi tsa modiro wa Nizen Navara ga mmogo le ba ba bongwe le bosupa ba ba ikgapetseng 15,000 mongwe le mongwe wa bone. Fela mothusa tautona a re kgaisano e tla jaana puso e tshwere ka thata go tla ka mananeo a mašwa a ka fetolang mekgwa le tsamaiso ya itshetso ya batho ba lefatshe leno. This is in line with the government's vision and mission to facilitate the development of Botswana. It is through initiatives such as this one that we will see Botswana prospering and conquering economic adversaries. Mo nakong eno marekisetso a Choppies a dirisitse madi a fetang 6.5 million pula mo kgaisanong e ka maikaelelo a go tsenya seatla mo go tlhabololeng le go fetoleng matshelo a batho segolo jang kwa mafelong a lebentlele leo le fitlhelwang teng. Peter Batsalelwang, PTV News, Gaborone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lefatshe la Botswana le dirile tiro e ntle hela thata ya go baballa ditlou mme ka mo lefatshe le tshwanetse la lemogiwa la lebogela tiro eo seo e le tsela ya go kgothatsa mafatshe go tswelela ba baballa bojanala. Tautona na bua se kwa loetong la gagwe kwa Mochana Trophy Dealers go itumelela tiro e ba e dirang ya go suga le go dirisa matlalo a diphologolo le dinaka tsa ditlou a rutle pego ka maranyane sa makata. Tautona a re lefatshe la Botswana la bile bontlhabongwe jwa naga ya lone gore e nne ya ditlou le go kganela batho go tla mo mafelong ao gore ba seka ba di kgoreletsa ka jalo lefatshe le tshwanetse la fiwa sebaka sa gore le bone dipoelo mo go se le se dirileng.
No country, I repeat, no country in the world has ever sacrificed as much as we in terms of giving up the opportunity cost of the land and its use to conservation. And that's why, in part, we have the largest herd of wild elephants in the wild in the world. That is not just for our posterity and enjoyment, it's our contribution, our give back to the world to enjoy. So these elephants, we don't perceive them to be solely owned by us, it's our contribution to the world. And if you prorate it, we're contributing much more than anybody else. And we don't mind as long as we get rewarded and motivated to so do. Tautona re go a swabisa go ba gona le makgotla a tshwanang le la CITES a kgatlhano le letsomo la ditlou a tlhalosa fa go kganela letsomo go tlile go tlogela Botswana ka mathata a dipalo tsa ditlou tse di feteletseng. Why would they want to kill this asset? Why would they want to engage in practices and policies and bans that will result in the self-extermination, annihilation of this asset? Because as with anything else, too much of something is bad for itself, it's also bad for the environment. And so we want our position as range states to be understood, that our rate of fertility, our rate of growth of our elephants is growing faster than anywhere else in the world, not by accident. Moeteledi wa Mochaba Trophy Dealers a re letsomo la ditlou ke yone tsela fela e ka berekelang lefatshe le. A proper sound management option that looks at not only people, it looks at environment, it talks about numbers, it talks about habitat, and it talks about how people benefit from that program. So we have an action plan, a national elephant action plan that is now in its second year of existence. And that in itself will determine over time how we manage and continue to manage our populations to the benefit of our people, to the benefit of sound environmental practice, and that it also considers a controlled hunting mechanism. Lefatshe la Botswana ke legae la dipalo tse di kwa godimo tsa ditlou go gaisa mafatshe otlhe mme le tswelela le re letsomo le le laolwang la ditlou ke tsela ya go tlhabolola matshelo a Batswana mo godimo ga gore ke yone tsela fela e maleba ya go laola dipalo tsa ditlou tse di tsweletseng ka go gola. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Re a bona mohumagadi wa Tautona Meno Masisi o simolotse go atumela thata bagodi ba le hatsheleno go batla tharabololo ya dikgwetlo tse di sa ditsheng dibelang tsa kanamo ya HIV AIDS go kgontsho ya bong le tiriso ya ditagi. Letsholo le le simolotseng kwa motseng wa Bobono Maabane le tla rala lefatsheleno go gwetla bagodi go senola sabe se se rodimo sa lelapa se ka nnang naso mo tharabololong ya dikgwetlo tse a rutlepe go kakabelo kgakololo. E re lefatshe leno le santse le lebane ke dikgwetlo le mmalwa di akaretsa kanamo ya mogare go kgontsho ya bong ga mmogo le tiriso ya ditagi. Ofisi ya mohumagadi wa ga Tautona e lemoga botlhokwa jwa matlhogo tshweu mo go teng ka tharabololo ya mathata ba tshwantshanya jalo bagodi le media setlhare. So ka tshwanya lelapa le sone setlhare sena gore ga setlhare sena ko moding se sule ga ka sa nna le kutu ga ka sa nna le matlhare mme gore se tshele ke ga rona re le batsadi re le malwapa re nna le seabe re nna ba tsaya karolo go lwantsha kgannye. Kgaolo ya bobirwa fela jaaka tse dingwe tsa lefatshe leno e amiwa bobe ke dikgang tse. Over 328,000 ba tshela ka go nwa diritibatsi mo Botswana mme go le go ntse jalo go raya gore ha re lebelela tsa mahatshehatshe tsa dipalo tsa batho ba ileng gore ba tshela ka mogare le gore ne re inetse ditsetsana tse di ntsenyang re lebeletse di-targets tsa UNAIDS tsa 95 go supa Botswana yone e hitile hong. Re gatisitse dikgang tse leng gore ke tsa dipetelelo tsa bana ba ba ko tlase ga dingwaga tse di botlhano tsa bana ba dingwaga tse di ko tlase ga 12. Re setse re nna le dikgang tsa bana ba bo 7 years ngwana a tshwere ditaba bangwe ga o ba botsa ba go lekodisa gore nya ke hithetse phasele e beilwe ko tafoleng mo lapeng.
bagolo ba motse ba itse sentle ka dikgang tse mme ebile ba itumeletse sebaka se ba se filweng ke mohumagadi wa ga Tautona go buisana ka tsone. Ke le motsadi ke ntse jana ngwana mma mokete o tamogame ke mo khipa ha ke mo kopanya le basimane goneha mme ke ngwana yo monyenyane yo isinga lekana titahi di rekiswa ke bagolo di rekiswa ke batho ba maemo hela up ba ba ko godimo. Charity begins at home. Re tshwanetse rona ra lemoga ra kgalemela bana ba rona go tswa mo ditirong tse ntse di buiwa tse. Lengwe la matshego a tebelopele ya setšhaba ya 2036 ke gore motswana mongwe le mongwe a bo atlegile a tshela botshelo jo bo nnang le seriti ka ngwagao fela seo se tlhokana le malapa a nonogileng. Re ka dirisa jang serodumo sa malapa go tsisa ditharabololo tsonetse re itebaganya le mogare wa HIV AIDS segolo jang mo bananeng kgokgontsho ya bong ditagi tse di bolang bana ba rona. Mo go rona ke sa gore ke sengwe se re ka se kwata bolotsang ya re le boseong ja gago ra nna re se dira go ngwa hela kana ga bedi mo ngwageng gore batsadi ba rona ba nne ba ntse ba itse gore mango ga kae o iragalang o tsogile jang o tshela jang. Go fetola dikakanyo go botlhokwa mo go tlhomamiseng botsogo jo bo phepa ga mmogo le dula mo lefatsheng leno. Ka bolokgakololo BTV News Bobonong. Tona wa dipalamo le ditirelo tsa setšhaba re Eric Malale o rotse semmuso ka go ya paakanyo ya tsela ya sejelo go a jwaneng ye tla dirwang ke khamphane ya benggae. Tumelano ya kontraka e dirilwe semmuso mo motseng wa Betesankwe ka banni ba motso ba solofetse ka go ya tsela e tseneng mo motseng wa bone a rutlepego ka Thato Ranna. Tona a re puso e ipetse seelo sa go baya dikompone tsa mogae kwa pele fa go tla mo go abeng ditirelo tsa setšhaba go tsamaelana le maitlamo a go nna le itsholelo e akaretsang botlhe. Kago le paakanyo ya tsela e solofetsweng go simolola mo dikgweding tse 6 e abetswe 466 million pula ebile go solofetswe fa e tla tlhamela banni ba Kanye, Tshwane le Betesankwe ditiro. Bokao jo ke gore re lomaganya ra kontraka le boeteledipele jwa kgaolo le boeteledipele jwa motse gore ba itsane e se ka re ka moso ra be re utla dikgang tsa gore ra kontraka o natla ha ra utla go te o hirela ha logononong lo lohale ya re a sena go hetsa tiro batho ba tla kwa go kgosi tlhako a kgomo ba re ra kontraka o ile a sa re duela kgosi tlhako a kgomo o tla itse jang gore ke mang ra kontraka ha nno go hirela ko nageng. Stokinyana se sa Betesankwe se le sone se nne tsela ye bonalang e leng gore re tla kgona go tsamaya mo go ene sentle kana se se botlhoko ke ha pula e kana thata go na le mathata a gore dikoloi ga di tsamaye ka e dikhuti jaanong ha ne ka siamisiwa ya nna tsela e bonalang go no go ka siama. Rakontraka yo a abetsweng tiro ya tsela eo o solofeditse fa a tla wetsa ka nako e dumalaneng e leng ya ngwaga wa 2027. Mo godimo ga mo rakontraka o rotloeditswe go rutuntsha banni ba kgaolo eo ka kago ya tsela gore ba kgone go itshetsa morago ga e sena go wediwa. Mo khirong e tabeng e dirwa re taborele ka gore re hire bana ba Botswana segolobogolo ba mo kgaolong yone go tswa ko sejelo wa go tsena ko jwaneng re sa tlhaole gore yo o tswa ko motseng ohe mme dikhiro tsotlhe tona ra rurihatsa gore ditabo di direlwa mo lekgotleng ya ka le thulaganyo ya tsamaiso ya khiro mono gore khiro ngwe le ngwe ke tabeng e direlwa mo lekgotleng. Motse wa Betsho ka bone ala ke motse o tla golang kana ga re bua ka tsela Betsho re bua ka tlamelo tse ditona tse ke dumelang gore ba ileng ba gwebi ga ba ke ba tshaba go tla kwano ka lebaka la gore go tla be gona le tsela o itlhela gantsi motse o sa gole ka lebaka la gore go a be go sena se leng gore sa re tsamaisa mo go sone mme hela seo Betsho re lebogela thata re lebogela gore bana ba rona ba tsile go bona ditiro ba kgona go itshedisa.
Tona o gakolotse banni ba motse o gore tsela ya Kanya Jwaneng ke tsela e e dirisiwang ke bajanala mme o ba kopile go tlhokomela leruo la bone go itsa dikotsi. Thato Ranna, BTV News, Petesankwe. Batswana ba kgothadiwa go itlhatlhobela mefuta e farologaneng ya bolwetse jwa kankere gore ba kgone go bona kalafi ka nako. Se se builwe ke dibui ka go farologana kwa tirong ya segopotso sa bolwetse jwa kankere e neng e tshwere kwa motseng wa Mathumo Bosheng. A rutle pego ka Sebaetseng Tebogo. Ngwaga le ngwaga lehatshe ka bophara le tshegetsa letsatsi la segopotso sa bolwetse jwa kankere kgwedi ya Tlhakole e thola malatsi a le 4 ka maikalelo a go ruta le go tsibosa setšhaba ka bolwetse jo. Mo Botswana dipalo di supa ha ngwaga le ngwaga batho ba ka tshwara 1,200 ba tshwara ka mehuta ya bolwetse jwa kankere ka go harologana ga yone mme ebile setse e tsweleletse le mmele. Ka jalo setšhaba se gwethiwa go ithatobela bolwetse ka nako gore a bo hithelwa mo mothong a bone kalafi e maleba ka nako e tshwanetseng. Bolwetse jo e leng gore bo kokonela thata ditamelo tsa botsogo gongwe ga ne re lemogile nako e le teng re ka be re baakantse seemo seo gore re kgone go bona tse dingwe tse re di tlhokang tsa botsogo. Mo Botswana re itemogela thata dikankere tse pedi le tsone tse di gogang ko pele. Kankere ya molomo a popelo le kankere ya lebele. Mme ga re harologane thata le se se diragalang mo mahatshehatseng, ga re harologane thata le se se diragalang rona re le ba botete. Yaanong go re gwaetha gore re ikite ka thupana. Mo letsatsing la gompieno ke go ta go lemotsha le go lemotsha botsadi ba rona bogolo thata boeteledipele ba metse kana boeteledipele ba dikgaolo gore go botlhokwa thata gore re bue ka kankere. Go botlhokwa go ithatobela bolwetse jwa kankere ka nako ka go ka thusa go bona kalafi. Ga le gore e gongwe kana mo letsogong kana ga ka e kgaola o tabo bo tshelela sente re tshela le jone bolwetse jo ke sala ya rona ba ga ke tsibogile nako e sa le teng kana kwa gompe ke bua lunana ga ke sa thwa ke nana ke tsala ya me. Setšhaba se rotloediwa go tshwaraganela go lwantsha bolwetse jwa kankere. Re tere itshekatsheke le go hake monokeng bao ba ba amilweng ke bolwetse jo le go hake monokeng ba e leng gore ke baoki jaaka le bona ba legano ba gaetso ba re ha thotloetso ba re ha thuto. Le bogela thata gore tiro e tshwere mo motse wa Mathumo mme se ya rona re tshwaraganetse le ba botsogo ka letsatsi lone le la go keteka tsatsi la cancer kana kankere ka puo ye nngwe. Sethogo sa segopotso sa monongwaga se rotloetsa tshwaragano ga gare ga bothe go akarediwa le baeteledipele e le tsela nngwe ya tse di ka thusang go lwantsha kgolo ya bolwetse jwa kankere. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Mathumo. Mapodisa wa rapa a tlhotlhomisa kgang e mo go yone go belelwang rre yo dingwaga di le 40 le bobedi a hudileng a ba bolaya mme yo dingwaga di 30 le bohera bongwe yo go tlhalosiwang e ne le mokapelo wa gagwe ka tlhobolo mme morago rre yo a ba ipolaya a dirisa yone tlhobolo eo. Mookamela mapodisa wa rapa Superintendent Anastasia Mogale a re bobedi jo e ne le babereki ba moepo wa rapa. Sebaetseng Tebogo wa tswelela. Tsatsi la laboraro bikeno banni ba rapa ba kopana le kgang e bothoko e go nile le polano ya batho selo se se sa tlwaelesegang mo toropong e. Le ra amogela pego go tswa gone mo toropong ya go rapa fa go na le bangwe kana mongwe o gapetseng mme mongwe botshelo le ena ba ikgapela botshelo le ra gogela go go ne tiragalo eo bongaka ne ba tlhatlhoba ba supa gore bobedi jo ga bo sa thole go le botshelong e ne le baratani ya le ano gore ne batho ka gone go thusisana over their relationship e be go feletsa go nna le gone gore re agapele mme botshelo le na ba ikgapela botshelo o na mo hulalo ka tlhobolo ya shotgun e le gore ke aga ene o ka bo re ke mmelaela peano gompieno le no tlhokagetse e ne le babereki ba gone mo BOTSWANA mo botlhe ka bobedi ditlhotlhomiso tsa rona santse di ntse di tsweletse tota go ka itse gore tiragalo e sente gate e khositswe ke eng.
le ha go ntse jalo mapodisi a thotomisa gape kgang e monna mongwe wa dingwaga tse di 20 le bohera bobedi a tshwerweng ka dikgomo di le 50 kwa merakeng ya Mopipi tse go belaesegang e le tsa bogodu. E rile ka mosupologo wa di 5 ne ra tshwara dikgomo dingwe o merakeng ya Mopipi. Dikgomo di ka tshwara 50 marole a le 18 le dikgomo tse ditona di le 32. Dikgomo tse santse re di tshegeditse re tsweletse le ditlhotlhomiso tsa rona. Superintendent Mogale o kopa setšhaba go itshwaraganya le makalana a lebanyeng ha ba na le mathata gore ba seka ba iphithela ba tsere ditshwetso tse di sa siamang di akaretsa dipolano. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, o rapa. Dipatlisiso tsa University of Botswana e tshwaragane le ba Michigan State University di supa fa go kgonagala gore bana ba bana le bogole ba fetole matshelo a bone morago ga dithuto tse di hapegileng tsa special unit classes. Seo se nogile kwa thutopuisanong ye neng e tshwaretswe kwa Molepolo le Bosheng go rola maduo a dipatlisiso tseo a rutlwe Lizzie Class. Dipatlisiso tse tsa Dikolo le Michigan State University di dule ka mothale o ka thusang bana le bogole go tsweledisa matshelo a bone morago ga dithuto tsa bone tse di hapegileng. Le fa go ntse jalo moalo o wa lenaneo le o supa fa gona le ditsela di ka nna 3 tse bana ba mothale o ba ka di dirisang go fetola matshelo a bone. Framework re e dirile moalo o le kang go supa gore tota diphatla di teng tse re lekileng gore re di bone ka gore re bone go sena le ga ile phatla e 1 go tswa ko di uniteng gore bana ba tsamaele go gong mme re kgonne go tla ka diphatla di le 6 transition pathways for bana go batla gore e bankangwe e direlo gore e ba sute. Re ne ra ikaega ka framework e leng gore e tswa gone ko University ya Michigan e bidiwang hela go te taxonomy for transition programming. Now yone tota e bua hela gore ngwana khone go tswa sente a thokomelesege a le mo uniting a ba khona go tswa ya tirong ke ha ngwana a lena le lenaneo le le itebagantse lene mo go tung student focused planning. Bangwe ba bana le bogole ba fa bopaki ka matshelo a bone seo ile thotloetso mo bangweng ka bone. I'm a hydroseph by birth. I have been living with this condition since I was born. Disability does not mean inability. So please do not hide your children. Get them help. You're their own advocate. Know that bogole ga se sepe nna ke go ile ke sa itse gore ke mona le bogole le wena ke batla go nna le mindset wa go nna le gore ga una bogole okay le lona batho ba ileng gore lena le bana ba bana le bogole please support them ba ga itse ba khona gore ba gore ga ke leng teng. I was able to go to school go Canada. Le fa go ntse jalo bangwe ba ba tsana thutopuisano e ba ntsha bogakolo ditebang le maduo a dipatlisiso tseo. Framework it is aligned to what we do on day-to-day basis as special educators. Mega ha framework e duleng ka teng ke tsa gore bana ba rona ba bana le bogole ga ba kitla ba kgetholela kwa ntle le bone ba tla opportunity tse dintsi tsa gore ba helle bana le career tse di botoka. Le encourage gona le inclusive education e leng gore bana ba ha o kgona ganteng should be taught alongside their normal peers. Me go bo go nna le mananeo a gore ba thusiwe jang. Batlhokomedi ba bana le bogole ba rotloeditswe go tshwaragana go nna seopo sengwe mo kgodisong ya bana ka seo go tlhalosiwa fa se ka thusa go tokafatsa matshelo a bana le bogole. Lizzie Class, BTV News, Molepolole. Lephata la botsogo le rulagantse phuthego ya boraro ya tsa botsogo e mo go yone maikaelelo e leng go tlang ka maele a go ka dirwang go nonotsha dipatlisiso tsa mogama o fa bua kwa phuthegong eo mothusa tona wa botsogo re se thomolela tisitswe o re tlhoeditse bana le seabe go inaakanya le go dira dipatlisiso mo ditsamaisong tsa mogama o a tlatsa ka gore ditsamaiso tse di tsepameng di ka nna le seabe se segolo mo go atlegeng ga mogama wa botsogo a rutla pego ka Thirimakgweng le bofelo Motsumi.
e re ka lephata la botsogo le gatetse pele go tokafatsa mohama o mme bile maikaelelo e le gore ka ngwaga wa 2036 a bosetšhaba se le mo botsogong jo bo itekanetseng lephata le le rulagantse phuthego e go sekaseka maduo a dipatlisiso tse di setseng di dirilwe mo lefatsheng leno le go ntsha megopolo ya tse di ka dirwang go tokafatsa botsogo. Botlhokwa jwa go diragatsa dipatlisiso bo ne jwa gatelelwa ka jaana seo se ka thusa mo go ageng botsogo jo bo akaretsang botlhe. I've no doubt that implementation research is vital for achieving our flagship priorities on prevention and control of NCDs and achieving universal health coverage, as well as NCD-related sustainable development goal targets. It is through such research that we can tailor many interventions to different populations as may be appropriate. You can immediately see how important implementation research is to the successful deployment and utilization of evidence-based approaches to improve the quality and effectiveness of health promotion, health services, and health care. Go diragatsa dipatlisiso go bolelwa fa go thusa go fa kaedi bogolo jang fa go setse go dirwa melawana le ditsetana tsa botsogo lefatshe ka bophara ka jalo ithuthuntso mo go tsa dipatlisiso e tshwanetse ya tiisiwa. Implementation research gathers further evidence that can help to fine-tune implementation approaches, see how they adapt to local context, and support scaling up innovations and programs that can serve the people that are being served. So in order to translate what we know into practice for better health outcomes, the capacity of implementation research for individuals and communities must be strengthened. Dipatlisiso di bolelwa di le botlhokwa thata ka jaana di thusa go itepatepanya le diphetogo tse di diragalang mo mohameng wa botsogo o tsweletseng ka go golela pele. Research plays a crucial role in aligning the health systems with the evolving needs of 21st century communities. E re ka jaana diphetogo tsa lefatshe di le dintsi mme le madi a go itebaganya le diphetogo tseo a sa lekane tharabololo ke gore bana le seabe ba tshwaragane le tiro ya go leka go tokafatsa mohama wa botsogo lefatshe ka bophara. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Go itshwere dikgang tsa Botswana Television ra tswelela morago ga gore go itemogele dipula tse di kwa tlase mo pakeng eno ya temo balemi ba mosesedi kwa kgaolong ya morolong ba supa seo sa mile temo ya bone mo ngwageng o fa go tshwantshangwa le ngwaga o fetileng balemi bao ba lemile diekere tse di kwa tlase mme seo se raya gore ba ya go bona thobo e kwa tlase molemisi wa kgaolo e o reka one Mosarwa a re dipula tse di butsana tse di tlileng thari ka jalo balemi le bone ba patelesega go simolola temo thari a re utlwe lone Sekobo. Jaaka paka ya temo ya kgaolo ya borwa e tla bokhutlhompeke e tlang Re Mosarwa a re fa go tshwantshangwa le paka e fetileng ya temo e ba neng ba kwadisitse diekere di ka tshwara 8,000 go setse go lemilwe diekere di le 3,200 mme mo go tsone 2,800 ke balemi ba ba rekisang ka jalo seo se supa kwelo tlase mo temong mme a rotloetsa balemi go tlhokomela tse di setseng di tlhogile. Ditema tse di lemilweng ke 3,179 hectares di lemilwe ke balemi ba le 69 mme bontsi ja ditema tse ke bo lemilweng ke balemi ba Mosisedi commercial farms ba e leng gore ba lemile 2,800 hectares ka palo ba le 12 a re tshwantshanya le ngwaga o no feta ngwaga o no feta go no go lemilwe ditema di le 8,000 gompieno ya ka ke buile go lemilwe ditema di le 3,000 so o tla kgona go lemoga gore gone mo hela ke kwelo tlase ga kgamatsang mme kgwetlho kgolo ke yone ya gore pula ya ngwaga o e netse morago e le gone ga e re ga e tlang go na teng ya be ena e se kalokalo. E re lentswa go sena pula balemi ba re ba santse bana le tsholofelo ya gore seemo se tla fetoga ka go solofetswe dipula. Molemi hanku o ineela ka gore ga ona le passion mo temong
la go pulanyana yena hela go le go nyenyane o tsena mo tshimong so irile hela dipulanyana tsa ntlha di phaila e be re simolla go lema ra khona go lema ka mabaka pule ene le ko tlase pula tse di receive mo go rona mo ene ka nna bo 15 to 15 re receive abo 10 millimeters. The highest area won in le 25. That was the last rain area bone. Ke re kgwetlho re kopaneng lone ke diji tsa tlholego tse di tshwenyang dijalo mo masimo jaaka armyworm yo simolla hela go tswa bonyenyaneng ha o le matlhara 6 go itlhelela so go ela gore busetsa ko morago ka gore bakela ditshenyegelo tse di sa tlhokagaleng re tshwanela gore re peite masimo gantsi ra boelela go lwantsha tsone diji. Balemi ba rotloeditswe go ya go ikwadisetsa lenaneo le le tsweletseng la temo le tlotlo gore ba akole ditirelo tsa lone ka seo se tla thusa go oketsa dijo mo lefatsheng leno mme segolobogolo ba rotloediwa go tlhokomela dijalo tse di setseng di le teng. Lone Sekobo, BTV News, Mosisedi Farms. Wetso re di ba phegelwana teng ga di gantsa rona tsa nako ya bosupa mme kgaetsadi ke go segonkwe o eme sentle go gonela tsa metshameko kgaitsira ka dumela re kopana morago ga lobakanyana ka ba ba ruri ra o teng wa tsogarra ke tsogile sentle bontle mme jaanong mo nakong ya gompieno polelo e re sa tswang mo go ene ke ya balemi ba mosesedi ba ba supang gore ga ba lema ngwago ka re thobo ya go nna butsana e le ka ntlha ya dipula tse e leng gore re di bone mme ntse re le mo heatwave ke gore gompieno re bonang pula sense maabane tota ke ria gona re bona marothedi a pula raitso ke dingwe tsa dilo tse e leng gore di ama raitso mo temong mme ke tsa ke re gantse go ya ga re itse gore seemo sa bosa se tla tsamaya se dira jang le one pula e tla tsamaya e dira jang mme hela jaaka ke itse gore le hatshela Botswana re batho ba tumelo re nantse re gopola Ramasedi tlhe re gopole pula e ne re kgona go bona thoborra re ne le tsa metshameko tle go leboge Samuka mme ke re dumela wetso yo fano ke go segonkwe yo tla bonga go nela dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight mme ka gore lotlhe a re ska ra di epenako mme re tsena mo go tswana re simolole ka di eteletseng pele. Malwetse a sa tshelwaneng a bulelwa a baka dintsho di le 46 mo lekgolong monogae ke ka jalo ka Zungla Bridge Marathon Activations di dirisiwang go netefatsa gore batho ba itshirela mmele mo godimo ga mo ba itlhokoletsa lebelo leo kitso temane o go tsholetse pego. Re jaaka dipalo tsa malwetse a sa tshelwaneng di tsweletsa ka go gola mogolwane wa ka Zungla Bridge Marathon Re David Lebalelo a re go botlhokwa go ikatisa mmele letsatsi le letsatsi ka seo se ka baakanya botsogo le go sedila tlhalogano ko lapeng le ko mmerekong. Tlhokomele re ikele thoko re lemoga gore re ja eng re dira eng se e leng gore se ka tsenya matshelo a rona mo diphatseng go botlhokwa thata go gongwe kgapetsa gore re le batho setho re be re nna re itshidila mmele so that re kgone gore matshelo a rona a tokagale either not only ko malapeng but le ko ditirong tota gore tlhaloganyo tsa rona di be di nna di le active. Khansele ya Chobe jaaka bangwe ba ba ruleganye ba itlamile go netefatsa fa tikologo le botsogo jwa batsaya karolo di le mo maemong a lolameng ga mmogo le gore tikologo e siametse botsogo jo bo eletsegang. Tsotlhe tse e leng gore di a dirisiwa ke ditsela tse di kwa tlase ga tlhokomelo ya rona ka jalo sentse gore nako tse tsotlhe ditsela tsa rona di tlhokomelesegile di supa ditsela tse e leng gore di ka tlhokomela ampo tsa tshegetsa serudumo sa tiro e dirwa mo khanseleng ya rona. Se netefatsang ke gone gore ka gore re tlhokometse tsa botsogo re ensure gore mo karolong ya tsa matlakala go na le proper management ya matlakala gore go se ka ga nna le go gasagaso matlakala ka gore toropo ya rona ke toropo ya bojanala. Mongwe wa bakatisi a re banna ba ntsha metlhale ya go baakanya botsogo gore batho ba kgone go nna le botsogo jo bo eletsegang. Team awareness and coach, we try by all means to advertise our training sessions so that you can create awareness with the locals that indeed we prioritize fitness, we prioritize the mental state mokasani. The term advice that we can give is that let's not just do this short term, let's practice this long term, not even after marathon, let's just keep this exercising because we know that the importance of exercising, for sure we have to beat non-communicable diseases, it improves our mental state and also it improves our morale. Ke ditsa nako ya go ikwadisa lebelo leo go fitla tlhakole a le 17 fa lebelo le tla tabogwa kgwedi eno e le 24.
kitso Temane, Botswana Television, ka Zungula. mo go tsa liki ya gagfa division 1 ya bomme setlhopha sa Gaborone United se garosantse sa Prisons 11 ka dino di fera bongwe go le fela mo motshamekong wa beke ya bone wa liki eo mono Gaborone ka matlhatso kwa Lekidi Football Center a re utlwe go le gontsi ka kagiso molelekwa. Bomme ba Steven Maposa ba sala ba supa baikerelo a bone phala ya ntha e sena go lela ba thasela le morago la Prisons ya re karolo ya ntha e tsamaile metswero wa bobedi la one moloi a bula moleto wa dinno morago ga ke tsaetse go morago la Prisons nno ya go moloi ya be e buletse metseletsela wa dinno jaaka gaunya di ontlametse ano sa tsepedi pele a tambuisang ano sa ele nngwe go isa motshameko kona kanya go ikhutsa bomme ba me go lele ba eteletse pele ka dino tse nne go le fela. GU ba tswalla ka sameko ente mo karolong ya bobedi mme ba tswalla ka feta dikota tsa Prisons kgapetsa o ntametse le moloi ba ipoeletsa bono sa dino tsa bone tsa boraro tsa letsatsi pele lona ga o fetoge le kitumtse dithebe le bone ba ikudisa mo dibukeng go neela Gaborone United phenyo dino di fera bongwe go lefela Prisons. I think we had a very good game. The most important thing is the girls are really doing what we've been working on, which is keeping the ball. And I'm happy about the continuity we are having, because from day one, first game, you can see there is improvement. Only improvement which is a good thing for a coach. Whatever we do at training, they are showing it here, which I think come next game again, we'll see another positive things from them. Game ya rona GU ne re outclasser. You could tell ka danger tse re na le tsone tsa defense ya le gore we were so porous ko morago mo ileng gore ne re sa kgone gore re ka ba maka pound for pound no kgona go bona gore they are more tactical than us. Gore di khobalo tse leng gore na le tsone tse dintsi tsa botshoganetso bo thabang ga o ne we no ndi matlhasela o no kgona go bona le wena gore re leka quality. Penyi eo ya GU e ne e le ya bone ya boraro ya paka eno mme ba ise ba tshegelwa ke motshameko ope go ikokonyetsa dinthaitiro ba bongwe mo letlhakoreng le lengwe. Prisons 11 yone e ne e kodisa tatagelo ya bobedi mme ba tshamekile maleka a le mangwe le phenyo e le nngwe go tswa metshamekong e le mene mme seo se ba togela ka dintlha di le 4. Gaborone United ba tla thulana ba sireletsi ba le double action mo motshamekong o ratelang wa liki fa Prisons bone ba tla amogela FC Ambassadors ka giso mmolele kwa PTV Sport Gaborone. Setlhopha sa BDF 11 se tshamekile maleka a no setlhopha le sa Orapa United mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier o tshamekileng tshokologong eno kwa Lubatse Sport Complex a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Nkare ka lehatsi ka bophara go ntse go dira ha. A re bone Stevavo! Ebe feta go thoko ga dikwata la pela mele ga lempere bone khotsa go mo sebaka ke sone se a re bone a ba go tshobo the former player stop notwane a bakwe a ba ka jalo tshireletso go tsire BDF 11 ba tlhomile sekhutlo ba se tshopheletsa ka loto la moja wash Tumisampule abasala ja joy tiseko morago le galetsa ba ke usebo a ba tlola ka botlhale ga go le monati le mpitse mabaya wash ra tsena go boxing mo di pocketeng ra tsena. The problem is go helletsa le ke gone mo go pala but ke tsala gore tare ha re tsena go SSKB re tla le ka go bereka thata mo go helletseng but well done to Orapa. They came back ba go ra bola le rona we could have won the game easily far and then the chance, but it's part of game. A tough game, like we said. Remember, BDF, they have 2 games playing GU, and for us, it was the first time that we played a team that has played a game of this magnitude. Obviously, their last game they will play here, and then they in terms of familiarization with the pitch, we know they were going to push us. But I'm happy with the boys, even though the BDF, the upper end, we managed to deal with every challenge they brought us, and we managed to come back from a goal and get a goal, which is a plus for us. Look at that, we play away, and it is also a game that first time that we play a game of high intensity like.
fa jaanong re di konetelela tsa Botswana Tonight. Banni ba motswakanye ba ne ba tletse ka boitumelo go akgola tshimoloso ya kago ya lebala la metshameko la motse wa Kanye le banni ba motse ba sa bolong go le lopa go la agelwa ka jaana motse wa bone o godile fela thata mo go tlhokanang le ditlhabololo tsa mohuta o fa bula semmuso tshimoloso e tona wa lephata la botlhabololo banana bong metshameko le ngwao Tumiso Rakgare o tlhalositse fa lebala le tla thusa go ntsha banana mo mebileng le gore bolola bontsi jwa ditalente go tswa mo kgaolong ya borwa a rutle go le gontsi ka ke segofetse Makwinja. Tona Rakgare a re lebala le solofetswe go fela mo mafelong a kgwedi ya Moranang monongwaga a tlhalosa fa lebala le la akaretsa le le bota le la ageletseng lebala le lopile madi a ka tshwarang dikadike di le 11. Tona Rakgare o na gape a gola ditlhabololo tse a ba lemoga le maiteko a khamphane e a go tlhama mebereko e le 45 go akaretsa banne ba motse wa Kanye ba le 24. Stadium se sa lona se tsentse dio di le mmalwa la ntlha ke lone le botana le le tsileng go agwa sa bobedi ke gone ha re leng teng ha ile gore ba baakanya mmuo gore e be le gore yaanong go a go dira lebala la kgwele ya dinao goneha go tsile go nna le ha batabogi ba tabogelang teng mme mo go tla bo go dirilwe ka mmu go papaitetswe yana gore go nne sentle ra gona le di-court tsa volleyball ra gona le di-court tsa netball ra gona le tsone ablutions jaaka ntse ke tlhalosa changing rooms ga mmogo le di-kiosk ha go tla bong go rekisediwa teng ha gona le metshameko. Mopalamenta motse o pagaladitse tlhabololo e tsisiwang ke lephata la banana bong metshameko le ngwao e bonalang fa e tsweletse sentle mo nakong eno. Ba ga maila ba tle ba ngwinangwine ka sengwe se tota ya ke itseng gore mme o se emetse ka dinao o se tshwere ka diatla gore ba re tota le hate di a mo se tsile jana mme go botlhokwa gore le metshameko e boele go dikweleng gore bana ba rutuntsiwe ko ba kgone gore re kgone go tshwaragana le dikwele go rutuntsa metshameko. Jalo ke re le eo tona re emele ka dinao o di kgaoditse e se di hite marama Morarakgare gompieko ra nyenya mme re nyenyela puso ye ka gore lobala re bala hela di dintsi ditlhabololo tse di mo pusong ye ha o le ba ko morago ga mekwa wa go bona sekwele sa gwa ha o le ba go thabeng ka kwa dipale di tlhomile tsa sekwele se sengwe fela gore kwele di pedi mo kanyetse di agwa re soloheditswe maloba gore le patela setla re soloheditswe maloba gape gore ra gwalelwa ditsela di le dikilomitara di le 25. Currently re tsa gore tiro ya rona e tsamaya sentle up to now. We currently at about 50%. Re solohetse gore tla re end of April beginning of May a be le ka tsena mo lebaleng la lona. Setšhaba se rotloeditswe go tsenya ditlhabololo tse mo tirisong e tshwanetseng le go di somarela mo bogodung le go sengwa ke ba ba senang boikarabelo. Ke Segofetse Makwinja, BTV News, Kanye. Mega gore lo dikgang tsa metshameko di boela ka tsela ntse jalo wetso a re bo re gopane kgante jana ka nako ya bofera bongwe jaaka tlabe ke go dinela ka puo ya Seesemane mega gore lo a nne boroko sala sentle me letswele le ntse le tshwere mono mogolo ha #r chengcheng dikakanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro mega gore lo tla ke di busitse go samoka a bo ya go nela ditlhakgolo tsela gompieno samoka khatsela ke tla ke go le bogodi begile ka bokgabana re kopane kgante le re tla re diranotse ka ba maruru ra itso kgante wetso a re gakoletse le ditlhomile kwa setlhoeng khaisano ya Choppies Big Birthday Bonanza e ka yo ena le sabe mo go fediseng lehuma mo lefatsheng leno. Balemi ba masimo a mosesedi ba supa fa ba sa solofela thobo e kgatisang monongwaga. Lebala la metshameko la motse wa Kanye le simolotse go agiwa. Wetso re ba kutlwetseng fa dikgang tsa rona sa nako ya bosupa mme ba tepolwa pi ba latela ka seemo sa bosa. Betsu madume amgala se mosola pele sediwa ke Samuel Ramotonto selekeng sa pule ga tsitse mosono ka nako wa borobedi se se latela
masome a mararo le borobedi ko Mokgenene primary school, masome a mararo le bongwe ko Tirelo primary school, masome a mararo ko Dupa farm, masome a mabedi le borataro ko Gakgatla primary school, masome a mabedi le boraro ko Gamataris farm, masome a mabedi le bobedi ko Dibite police, masome a mabedi ko Leshibitse primary school, lesome le borobongwe ko Raditladi primary school, lesome le borataro ko Good Hope med station, lesome le botlhano ko Thamaga police station, lesome le boraro ko Mahalape med station, lesome le bongwe ko Mogodisane Kgotla, lesome ko Tshikinyega primary school, boroba bongwe ko Mabalani primary school, boroba bedi ko Motopi primary school, bosupa ko Sesung primary school, borataro ko Thabala primary school, botlhano ko Lepepe med station, bone ko Shakwe primary school le Marothodi ko Swaneng Hill school. Swantse sa lapisana kwa gompieno se supa ga o bona maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme mmala o motala le o mohibidi o bonalao o supa go na le kgonagalo gore maru a ka duma kgotsa a kanisa pula segong jono mo mafelong mangwe a lefatshe leno mo gola ka mosegono marata a thiba ko borwa ba go tlhaba kgatleng kwene borregagare le bokone bothaba ka kgonagalo ya pula ya fogadima kgotsa pula mo mafelong mangwe mme ko bokone jegalo a le gare Chobe Nhabe gantsi le kgalagadi gone marata a thiba ka bonthabongwe mme le gone go na le kgonagalo ya pula ya difolo le kgadima mo mosong go ta eketsa gore mogote lefatshe leno ka bophara ka sengwe sa mogote se stabo se magareng ga masome a mabedi go yeng go masome a mabedi le bone mme mo sekolong gone go ta eketsa gore bothito go dikgaolong tsa borwa ba go tlhaba kgatleng kwene ba re kgalagare le bokone bothaba ka sengwe sa botsa masome a mararo go yeng go masome a mararo le bobedi mme go bokone kgalagare tshobeleng habe gone go ta eketsa gore mogote ka sengwe sa mogote sa masome a mararo le boraro go yeng go masome a mararo le botlhano ga go gantse le kgalagadi gone go ta eketsa gore mogote thata ka sengwe sa mogote sa masome a mararo le borataro go yeng go masome a mararo le boroba bobedi mme fa re bela toropo dingwe mo borwa jwa Aforika marata a thiba ko Manzini ga ko Johannesburg gone re setse kgonagalo ya pula mme ko Maseru, Port Elizabeth, Appington le Cape Town gone go tapoga re setse kgonagalo ya pula ko Antananarivo, Beira le Windhoek mme go tapoga ko Lusaka ga ko Harare gone marata a thiba ka bonthabongwe marata a thiba ka bonthabongwe ko Dar es Salaam mme re setse kgonagalo ya pula ko Blantyre, Luanda le Kinshasa na ke le tshwaretse go le ka lebetso go sa tepolo api a ene boroko. Now, this morning, Botswana Connects discussed budget allocations and provisions concerning Botswana's youth demographic with Mr. Thulan Mpete from the University of Botswana Economics and Politics Society. Let's have a look at that interview. I would like to say that I'm quite happy with the allocations of the budget, especially towards the Ministry of Education, because I believe that as